binti Agustina dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainaka fi khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Panganten istri semoga lalaunan. Kulangkahkan kaki menuju pujaan hati. Atau kaninya dalam getar yang mengharu biru, Allah takdirkan kita bersatu. Ini atas naskah. Wahai kekasih idaman hati, kini aku telah halal bagimu dan engkau halal bagiku. Sambutlah aku dalam bahagia. Kita arungi bahtera rumah tangga bersama selamanya. Aa malaikat teteh tapi lalaunan. Ya, nanti apa dia begini? Tolong aja kan? Inilah, sahabat sendiri. Akan ya, tapi tahu kan enggak tadi dinyanyi malik bismillah. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali kapayin kan lah. Tinggal tetap lalaunan. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah cantiknya istriku sayang. Inilah aku halal bagimu dan engkau halal bagiku. Sok salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah parantos halal. Albingah kata bandingan dan alhamdulillahirabbil alamin. Atas sikap mangga neng saya. Doa bisa Bapak. Sikap. Pilih gentos AA ke mama mertua, teteh ke mama mertua. Bismillah mama. Alhamdulillah. Abdi cari gigi sedenya ka dihabun teh. Mungkin doa nanti mama. Ulah anggap abdi kurang kali sanes tapi abdi ada kurang kali sami setiga sinarung teteh. Amplokkeun kanyaan mama ka abdi kaduaan. Ngedapi doa pamugi aya dina rahmatna Allah. Kebahagiaan dunia sangareng akhirat. Mangga sun ka mama masing-masing. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Mangga anu kenging door prize eta door prize na aduh Masya Allah disiapkan mungkin pengantin teh acan siap-siap tolong kebubar ya pengantin dia teh acan. Ayo pengantin siap-siap pada nyawer sok. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kenging door prize siap-siap mungkin diliran di tempat anu atas disayogin mungkin nya tos tuan tos salse. Alhamdulillahirabbil alamin.